ai awa ia mara ora ka ku o le reflection of ka ku e ma ka mai ro ora ra ki mai ai fa lo mo ma ku ka ko uma e me fa lo ma ku e me le fa lo mo da pena fo que isso ele ka ku fa o ka le fa lo mo ma ku para o ka ku e o lo mai ro la ma ka che e o le ave ma ku fa le vai a so se fo so e fa pegar le o no ka ko como fa pegar ko le na mo que fa ele ma fu a la no fia ko mo la na tu ele o fa pe o era no ko e lo e la o o que ma fa a le no ko o ma e o ma ma fa i so mo ri sha ka mo I think o le reflection na o le me o ma fo la o ia vera o ka ku la ola ka ku o la mu ia nga o la se fu ko ku la mu wa por la marca ku ka sa o me uma o la mu ele ka o ria po o ka mari po o ku po o fa la ala se nga ko ku ia ko ele fa nga mo ko fa I think o mam la mo po me fu nga la nga ma fa la ko ke ma fe nga fa vai e fi ka ku la mu ia o le nganga no ko me ko ai nga mo ko nga ai ra nga ko ra nga lo ma ra o fa o ra ko ko no ko mo me mo ke no a ko ke ra fa nga a ka mai ka ko ia le ka mai le o e fai po i uma vera i ka mai ma ora fai ka ia Ero le a ko hanga o le ngau ngau ka inga ka ke le whanau a ka mai ka ko power me ngau o kai o se isi wha kong wana ma I think a ui mura woko o lo iai ko wha pe ngā re teo mai ngau ko i mara teo mai a whai ia e kai e le kumu e le wha pe o la unka ngaka o la ilo lau ni a onga po ai ale le merofa ale ko origina me ka unga como po ai a fil como e fai me ka e ave le ko la merofa la na por ko fa marta ko ma e fai o fu ale me ka ko ma pa me na ole so mo ale ko po pero poco va pesa o me va le a poco ye lo e me fa mshingolo me ka on fai I think ora nga fo nga mo kan fai vai a vera ka le ku ya ora fa ko ka nga ko fa nga mo yo e fo e le ku me lo fa nga ka fa ma o me le nga mo ya